sha ha ka hol in chan man na ni 15 misna rai thoinak Bible chathiang kan thenga ding mi kan rel nak chan silai January nikul thong ni kum kul kum ruk chachon ni I kan rel nga mi Bible Samuel ok khatnak angan hlei ruk a me pakhat in hlei thum tiang David chu siang pasang si ok a chiti thu ase boipa ni Samuel sin a chun Israel mi na chung I siang pasang asinak in ka hlot na mu mi sol kong a hin zai chanda ngai chia in na umlai naki a khan chiti ron lo vakal tua nangma chu Bethlehem khuami Jesse sin a kan thla lai zai cha tia ama fapa na lak a siang pasang cha I ka thim mi a chang tia ati chun Samuel ni zaitin da ka kal kho lai sol ni athai a chun akatha lai tia ati chun boipa ni chola pakhat in ilak lo boipasin I rai thoi ok a kara tia vati chun Jesse kha rai thoi nak a chun va som lo nangma ni zaida na tu ok asi kha kan hu saklai chun amin kan chip mi kha nangma ni chiti chu nakathu piak lai tia ati boipa ni nol apek mi chu Samuel ni atua I Bethlehem kho a khan ara chu kho upa na ni ama chu tan ok a khan therleng mang in an ra I dai nak lai cha I ara mi na simo tia anti chun ani ni dai nak in boipasin I rai thoi ok a kara nan ma kha I thian ulo rai thoi nak a chun kasin a ra ve u tia ati na chun Jesse le afapa na kha a thian na I rai thoi nak a khan asom na anni ni an ratek a Eliab kha azau I boipa chiti thu mi chu boipa mai I mi hi asashim shim kautia arwa siman se lo boipa ni Samuel sin a chun amui sam in si se apum ruwa in si se zauhla zaicha tia ama chu ka hlot chang zaitin tia boipa ni chun mi I an zau ning in azau lo mi ni chun leng lai lang ning kha an zau siman se lo boipa ni chun lungthin kha azau tia ati chun Jesse ni Abinadab kha a au Samuel mai a khan a heikal tar chun ani ni hizong hi boipa thim mi aselo tia ati chun Jesse ni Shama kha a heikal tar chun ani ni hizong hi boipa thim mi aselo tia ati chun Jesse ni afapa na chung I pasari kha Samuel mai a chun akal tar na chun Samuel ni Jesse sin a chun boipa ni ma na hi chu athim na lo tia ati chun Samuel ni Jesse sin a chun heka a hin na fapa an di lak in an ummo tia ati chun ani ni angak chabik a umri siman se lo zauman ama chu tu akhal tia ati chun Samuel ni Jesse sin a chun mi hei thla na lo ama chu wala na se zaitin tia heka aphak hlan tiang kan thu lai lo tia ati chun a hei thla na I an run lu pi ama chu mi center tar te mit audo ngai mi do ngai asi chun boipa ni thaulo ama chu thu tua zaicha tia ama hidako asi chu tia ati chun Samuel ni achitiron na ki chu alak I ama a unaw na laka chun atoi chun boipa tharau chu ni thok in fakpi in David chung a atlong chun Samuel chu athau I Rama a akal boipa bia si thong thabia rel nak marka angan pani ame kulthum in kulriat tiang sabat kong voikhat chu Jesu le azul tu na kha khol an tlon nak a sabat ni a phachang lo kha an tan pa na an kalpa a chun azul tu na ni khan favui kha an si pa langmang na chu cha a farasi mi na ni khan Jesu chu an tho I zauman nazul tu na ni sabat ni a an tua mi hi kan phung he aral chat mi asi anti Jesu ni chun ale na I David le ami na ni khan zaiman ai ok an ngai lo I an rol atam tek a khan zaida an tua ti kha nan rel bal lo mo abia thar tlang boy asiliau a pai pathian in chung a khan alut I pathian hut mi changreu ai kha chu changreu chu tlang boy da ti lo ni chun a hau man ni ai phung asi tong lo chun pai ami na man kha apek ve na kha tia ati na chun Jesu ni chun sabat chu minung cha a pai sar asi chu minung chu sabat cha a sar an si tong lo
chu cha a mi fapa chu sabat boy zong asi tia ati boy pa thong thabia asi pa pathian i tabel ngai jang fa nak le thlachwa pek nak ti in kum thong thing le kum kula kum rok January thla ni kul tiang thlachwa akan pe tu kan biami kan pathian amasabi a ami thiang thar sakau se RVA azau tu angai tu nandi lak chung le ni fitin i Bible cha reading akan pek ni arel tu nandi lak chunga pa pathian ni athabi ban thlachwa velai thlachwa ipe kong na se timi te kha amasabi a bonchimta kadu I nihini a pathian ni thong tha akan chimi chu semola angan thlairuk amhe pasari chunga boy pani chun mi I anzau ni in azau lo mi ni chun lenglei alang nak kha anzau simhan se lo boy pani chu lungthin kha azau chu cha a kan ni vya te pa pathian ni fitin te in kan umnak kan lungput te kha akan du piak mi si I kan lungput te kha I chek okse nihi kathu kadir ni kumhulka kohol mi hi pathian du ni asimo asilo ti mi te kha amasibi ka bon I chek ta usilo ti mi te kha chim kadu I luka chunga kan jau si a chun Francis pa chu thla acham mi kan jau ti ka zar khachung a vaini lengmang ro ku lu I chowa kamhu mi velte chewra chewkhat ka pe tia ati simhan se lo Francis pol chu ma antu ami kha anchi mi kha antu ta tak mi si malaka ngung khol khol tu pa chu lamhla pi khin adir I van khi man zau ngam lo in atam a chum I mo pathian kei misol chung a hin zang pha na ngai kau tia ati hi kan chim na frasi mi pa pakhat silau in hi pa tu hi swalna ngai thiam in ina ati mi chu asi mathai chunga kan zau asia chun mi chambau ka si ti anghal mi chu lunglong mi nan vesida van chung penak chu nan mata asi I marung pa le numhei nu chewra chokhat an pek te ka numhei nu chu lungthin takte in anai mi te phaisa te kha apek te ka pathian ni achau hlan piak chu cha a kan ni vyal te zong hi ni fiting te I pathian du na kan tu ami asia chun pathian ni thlachwa akan pek minu hi amhan mi achi mi le amhan mi adir pi tu le thil tha atua tu hi mitam deu ni chu anrem na lo jisu jong chu phum achim ti ka ra tha ngai in le mi mai zau lo te in phum achim ti ka angai tu zong antam ngai malaka siate Bible chathiang zong azul tu vial te zong anitel mak thanak achim anti I prophet poni ralban tokin anmu I anha chua anhuat I achimi kha amhan mi a anmu piak kholo chu cha a kani vial te hi swalna angai chi mi le swangai chi bu in so athami pau chu pathian alom tar tu le pathian mi mai a idol tuk mi menu kansi chu cha a kani vial te hi pathian alom tar mi thil tha amu thiam tu le khrifa kansina ma izom usi pathian kan pa ni velle daina ipe ko na se amen atu chu lainan phung phil loading timi program kan ngai na chan sri lai lai rong na do
atu chana chun line un phung he pe tlai in Stephen ni kiau ni atial mi line un phung cha ok chung in kan rak chim nak chan aselai mui khum hi be phang he pe tlai in tam non te upa ton nak ka ngai na ka halmi na chu mui khum le thlau hi dan nak zaida an ngai zaida a me I zaida angan deuh ti kha asi kan pa le Reverend Mangkiau pu ukmang Reverend Van She in khothar kholun upa pakwa shatiang katon na I ka halna Reverend Van She ni mui khum chu ha kha hol asi I thlau chu than tlang hol asi kau hen chu tia akale khothar kan patar pol ni an chimmi chu kan ma na met liau a thlau ti chu kan thaibal lo I chan le khuwa a thlen I kan I chu di nu a hi bia hi kan thai mi asi chu cha a than tlang hol asi kau tia an kati chu cha a mui khum le thlau hi a khat mi asi kau ruwa hi bia phang hi ning za hu phet nak a rak mang na se lo ado an rak man ning chu mi pakhat ni zun che in lampal in lak I sa anzo zu an din a sawole zulap tin lo pani anupi amak tek a anu le apani nu ni pa afan tek a an tu ton mi asin atam bik chu vok tha hi asi I adir ngai ngai tha chu mi ngai deuh long ni an man hini hin alang tar mi chu kaima ve ti mi lungput zong atel laina in ning za an ton nak kha ni hin I kan I umpi mi kan thu phen mi thin lungputhi selo in zapisin a angai shet nak amual phau nak aning za nak kha fiang hlang te in aphuan asi kan ti kho chun kap khat in kan zawa chun nu kha awani amak tek a kan ma chungphun a akir than chang ti ngal nak than nak cha jong a mui I khum asifon nu ni pa afan mi hi ni hin mit a chun du lo mi he nak chun du mi he thi hlan kho sak chu kan du deuh ti so asakau lai na in du ok hring shan lo asile chole wa rum ro du ruang I asi lo a chun hring tu nu la pa du nak kha zul a haw mi asve sem nak nu la pa ni achan a ma fanu le nun inom nak du a se kan lai phung in tang le fa pa chu wat ok ding a fial chu asikau asina in nu ni du dang chung a atliak zam tek a nu la pa long silo in ama pumpak aman shim a thum leng a aphun pi ning zong aza tar na hi bantuk tik le zam hi atha kauti hi kan nu pa na ni an rak ngal ve kau na in lai mi kan nun phung lot le buar an rak du lo I kan nun phung kha upat nak an pek ruang a fan le doi an rak man lo hi ase chu cha a nu ni pa afan tek a mai ngal ngai chun an rak lo adoi mi nu la pa ni an du lai le du lai lo zong a I mi in tang a lu lai chu phak pi in atuak masave chu cha a nu ni pa in tang I alu tek a wa afan tek a puan lu a khu I in chung a alut chak sang a lang lo in puan lu a khu I minute pakwa shatal a chu nu a alu nak chung khar pakhat khat ni a puan lu hi an rak hun ton chutluk in mi mai khap lo in lu hi asi cha a fan le doi hi betak thak ru haw in a chu be I sa hring thi lon in an mui khum du lo le an pi du chin lo a chun chu nongak man chu adi ti tluk in ru asi cha a mui khum arak hau nak chu asifon chu bantuk in a chu za chia mi upa pakhat ni sa anzo tek a se zu a shron tek a se hoi ni an tin chiau mi zulap sawau an phot na lo tek a an ning azak I an imui khum ton chu cha a da ko chun tha chung tuan tek a ma chung tak tu la fa ni tuan asinak asifam chu cha a mui khum ti mi chu ning za I hu phet nak cha a man mi tua mi asi I amui le atha kha kan khum kan sin a kan tar ti du nak ase chu kan phim thiam lang a kan thang chau lai te mi program kan ngai nak chan asri lai atu chana chun phim chon nak he pe tlai in f lai len ni atial mi chan thar phim chon nak ti mi kong kan rak ngai nak chan aselai atu tan a ka chua pi du mi chu chan thar phim chon nak lai aselai hi atlang pi hi akau ngai ngai cha a thai kak tia ruwa mi cheu khat tlompal long long chua pi kho ka zuam lai zai cha a da ti a chun phim chon nak ti mi hi a huap akaw ngai ngai mi asileng a
ni fatin te mai a afong lang mang mi le a thang chho lang mang mi asifon chuleng man a lai mi tampi ni kat I hlia kho lo mi volai lai phim chon nak le biak nak lai phim chon nak na khi a cho shup asilo le a khat ko heiti lai silo in volai lai phim chon nak secular education lai tu in asizia hi chabia article ni alang tar ko lai tia karwa phim chon nak chu han leo pi a biak nak lai Christianity in asham arak thok kauna in atu a chun biak nak lai phim chon nak chu volai lai phim chon nak ni akhu chil di chang phim chon nak chon cha aphun phun le aza lak a biak nak lai phim chon nak chu zapai kau kutsum khat long long ase hoi chang bingtalit in thil akal thuama chang heite kau usi na in lai mi le lai tlang tu a chun biak nak lai phim chon nak kha chon nak tak le hlo tin nak tak a arwat mi kan tampi ri theu lai da suman se lo volai chong huap chun kan ruwa nak I alet talam tu a khan awa hoi chu a mi kong chu atu a tlompal in hun thai ta ri lang mirang ni basic education ashampi phim chon nak chu tang cheu in a thok nu a tang hlei ni kol ram lai tlang a chun tang sha khi aso khi du mi asi na in hi ashampi phim chon nak asilo le asham dom phim chon nak hi abyapi tak mi ase ai hi basic education athat lo ado cha lo atlam atin lo chung pau phim chon nak sang higher education chu athat in atha khau lai lo I puizong atling phone lai lo ti chu a hau pau ni ruwa chia asi theu lai da chuni aso khi mi chu ashampi phim chon nak athat lo pau a chun phim chon nak sang jong awan hor suan shrim chang cha a chu atling tlak lo mi asang phim chon nak a zaiban tuk dikari le langsar nak wa mu len kau jong a ngapi chu ngapi dir hun a adir theu ko lai hi chan thar phim chon nak ti tek a kol ram le lai tlang a chun chan thar phim chon nak ti au kho asalai na in athang chho chang mi ram developed countries na cha a chun an man nak le an chon nak khi kum zabu cheu kum som nga nak tam asichang an ni cha a chun chon ning kel phim chon nak tia an au men lai hi chan thar phim chon nak a betak thak in lai arel I ram tampi ni an phim chon nak asoi sam dot zaitluk da asitia akhiang thlai le chuai chun nak an tu tek a an man bik mi ta phung chu America ram Pennsylvania State University le University of Chicago a professor atuan mi American educational psychologist professor Dr. Benjamin S. Bloom PhD thongkhat zakwa kum hlai thum in thongkhat zakwa somkwa kum kwani asar chua mi Bloom's taxonomy questioning techniques asilo a atoi nak en Bloom's taxonomy hi ase Dr. Bloom ni thongkhat zakwa somnga kumruk leo a taxonomy of educational objectives the classification of educational goals ti mi araktial I chu chung a chun atang lei phim chon nak lei muitin ok le siangak chian ni itlai khi ok arak langtar taxonomy ti mi asul lam chu the classification of organisms in an order system that indicates natural relationships ti asi lai hol chun rian atuan mi thil tampi na kha abu in then hu a chang in chia I kau kek thil pe tlai nak lai in hu sak tia le kho do awasenga mo asi a chun Bloom's taxonomy chu atang lai a hin kan zau nak lai Bloom's taxonomy dot rokong a thai a hermi dot khatnak chin ken ngal remembering knowledge siangak chian ni achon mi kong I ashampi langtar mi kha a thai I a chin ken mo tia halding hi a hin siangak chian ni thate in anghal lai I ahlan dewa arak chon mi le thai chia mi atak thil cha jin ti ban tok le ashampi langtar mi kha anghal lai dot ni nak ngal thiam ngal fian understanding comprehension siangak chian ni achon mi kha phundang muisam in atua thiam moti in halding siangak chian ni achon mi atak thil anghal mi kha hu sak kho chu a chun akung pi ashampi ruwa nak he pe ton kho dot thum nak man kadang a thial applying transferring siangak chian ni achon mi athai chia mi atak thil konglam kha amang thiam moti in halding bihal mi chu siangak chian ni ro nak ro mi fian tar nak asul lam lang tar fian tar
anok sakmi chenmal thiam le zaitin inda zairuang a da hi thil asi kho asilo le asi kho lo ti mi atua kho nak kha mai thak asi siangak chiani akol hol kho mi ngalnak atak thil achang mi le ru nak na kha lamdang deu in aman lai achon mi chung kha thuk pi in angal thiam lai I alang tar kho phone lai dotlinak chek chik chek I thate in zau le kher lai thate in zau chik chek analyzing analysis siangak chiani thil ashampi a umkal ning kha hlia in angal fiang motia halding bihal mi chu siangak chiani achon mi kong a ru nak le ru mi kha fian tar le hlathlai nak ati kho mo ti lai in mai thak asim siangak chiani achon mi kong a ru mi le ru nak kha athen cheu akong lam chim I chon mi kong a kir tar than in ma ni sarsiam mi lam le ma le biate in hun khata fon ton than chon mi akong chu siangak chiani hlathlai kherlai ma te ni ru in a phi chuatar chon mi kong kha then cheu nu a te te he aruang lang tar I chim le dir kam dot nganak aman khia aman tuak evaluating appraisal siangak chiani chon mi kong I ru nak asilo a ru mi na kha petlai in khia mi ri asilo le thai cheu chang mi aman khia mi a zaitin inda a fe tar lai ti in halding bihal mi chu siangak chiani chon mi akong lam I ru nak le ru mi kha asul lam le ta chun aral ka in zau soisel le biakhia nak lai ati kho mi kha mai thak asi biakhia aselai ding mi chim chung a phi chuak te lai ding mi chua pi thuk pi in ruwa athang chau chu ma mi ru nak kha dir kam siangak chiani chon mi akong lam kha lam thar phundang in zau khet nak le biakhia nak chua pi dot ruk nak sar chua funtom creating synthesis siangak chia chu ama sabik atak tak le sar siam nak lai a atel lai bihal mi chu siangak chia ni ru nak le ru mi na khi boruak thar chung a lang tar in fon ton le sar siam in ti kho nak angai khau mo ti hi mai thak ase ru mi thar sar chua I lam thar in than chau tar mi kha lang tar in thil pakhat khat kha lam thar mit in chuan siangak chia ni chon mi kong lam kha char chan in aphun phun mang in athat nak adot lei a rem chua le bikhia ma ni ru mi zong chua nu a tuan deu liao khom suat mi kong lam kha engat chan nu a amasa chon ok a sar mi chong a sar chua than hi achung lai blooms taxonomy .ruka hen kolram le lai tlang phim chon nak ni chun atin nai sai ri lo tia ro ase a phim mi ngak che ani asang biak dot thum nak tiang long kha tin do en a umrua zia tia kolram le lai tlang phim chon nak chu by heart road by heart in chia ti mi van zuang cha chia in chia phundang in chim a chun road education by heart chia phim chon nak in hun ma alak tok cha a ngak chia pakhat a thuak a thiam nak le a pasang kha thir chik chin in tem di asin hu chun ma pumpak phim nak thil ti kho nak khorwa tuak tan nak le pasang vel te chu thong in chung a khum di asin chu ruang a ngapi dir hun in a thial kho lo nak asibi kawrua hi thil thalo ni a hun khu chil ri mi chu kolram siang Hairun University phim chon nak ni kumpi kumsom nga leng kai chung world class a atel khauti lo alhan thong khat zakwa somruk kum song a chun Rangoon University khi South East Asia a asang bik dir hun arak siton e Asia ram cheu khat ni straight scholar in siang in an rakai ton ti ase atu ko ram phim chon nak dir hun in chua I atling tlak mi phim chon nak lai kar walhan du a chun Bloom's taxonomy kha zul in tlin kho izwam ding ase chuzong chu ashampi phim chon nak asimi basic education in thok a herri phone hoi ashampi phim chon na basic education Bloom's taxonomy tlin kho nak cha a chun ashampi a her mi chu basic education ti mi ashampi phim chon nak a atel mi tang cheu in tang sha tiang mirang ram a chun tang hlei ni tiang a khan siangak che pakhat cheu ni an tlam tlin kho nak ha a chauza lei ni sar siam piak a haw nga bihal na questions to ning phit mi chami poi a mak pek ning le on le song sar siam ding zong athar lam bak in to di ava houding asifon mirang ram I basic education a chun chon cha hi high school secondary college chawni
kum khat a voi khat lang mang in an siang an chiao ni sar siam asi kum fatin te an thlen lang mang phone chu a chawza ni apom mi ramdang zong ni an pom piak na tang hlei ni hi a bepi ngai ngai chang chame poi cha a halmi questions pol khi subject chiao a athiam kauti ro mi na bia hal tu na ni answer siam chu answer siam mi zong chu chon chalai nol ngai tu na lak a manager pol ni thithroi answer siam asi chami poi an tu tek zong a siangak chiani chafir a sual nak ngalo CCTV in zau le ngiat ase phone chun phit mi cha pol a chak tu na zong kha chon chalai nol ngai tu manager na ni chon nak training pek asiri phit mi cha an chak tek zong a siangak chia pakhat a phit mi kha a chak tu minung pani ni chak asi mak pek ning zong chon chalai nol ngai tu ni chun a sar siam pek di chang mi phung kha zul in pek asi cha a chak tu pani ni an mak pek mi aniam san toka chun adang pakhat cha chak tu ni a chak than hu long a chu siangak chia ni a mu mi mak chu fe tar ase phone khatek a siangak chia pakhat a chiam le chiam lo chu rikhia mi le phung sar mi tampi chunglu thlu ama in a hung kalmi asi cha a adik mi dir hun a hung lang vormar captain le mit mai za o lo zia chuti bantuk in tu kho asi lo zia kolram le lai tlang phim chon nak a i zau chun kho wa i chon kho a chun awatha tuk nga da chan kan ngai mi adi chang cha a nan za te mang tha u